Dore ku magambo ya Colonel Nanga niwe coordinator w'intare za Sarambwe yavuze amagambo akomeye ndetse bemera ko drone zo mu misi yashize drone zabaye ku itariki ya 31 drone zarashe ku kibuga kire cya Kisangani ko ari drone z'intare za Sarambwe ndetse bagira ngo banetralize ibikoresho bya Felix Antoine Tshisekedi ndetse amubwira ko na technology afite anabwira ko ari ikimenyetso cyo kuba bagera ikinshasa mu gihe atashaka ibiganiro hagati y'intare za Sarambwe ndazasome ko zerekanye ubushobozi abantu benshi batari biteze documentary ndetse no mu minembwe bakerekana ko bamaje kugira ubwirinzi bw'ikirere ndetse bakanavuga ko ibitero bari buze kongera kubagabaho muri eneo zabo cyase hano bagaruje ahantu bakontrolinga kuba ari bashe gusubiza umwanzi kugira naho ari bube yaturutse babimenyesheje imiryango mpuzamahanga ko ari cyo kintu kiri buze kuza gukurikiraho bino bisone ki documentary kandi twije barakoze cyane muri Kongo abari amakuru menshi cyane ntabwo nabimerutse kuyabagezaho ariko ntabwo ari uko mba nabyirengagije mbanyakurikirana neza 5 kwa 5 kabisa. Kongo nisi ntabwo ariko ngiye kubabwira amakuru ngo mu Rwanda ngo i Burundi oya naya Kongo nka Kongo. Batuje tubyumvikana inshuti zanjye zo zirabizi ngiye kuyabaho muri puko neza. Savuga ngo Lores Kanyuka, Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa bose bazamuye amatangazo bavuga ko igitero cyabaye last weekend n'ubu turakomeza rezinda going story zihari muri Kongo abavuga ati ibintu byo kubeshyira ngo bihugu runaka ati oya ati nitwe twanetralije ari amadrone yari Kisangani mu ntara ya Copo kuko urabona commande poste niho yari iri yego nitwe twanetralije nka M ibyo rero wambazaga M igiye kumara imyaka 5 irafunze iri muri urugamba bafite experience bwa 2022 atemu ntabwo ibujijwe gukoresha abacanshuro nkuko adversaire turwana nawe Tshisekedi nawe bakoresha natwe bafite abafatanya bikorwa b'abatekinisiye b'operateri mu bintu byo kugurutsa amadrone no gukubita muri target tudahusha eske FRDC cyangwa Kishasa yirengagije ibikoresho twafatiye Goma ibyo twafatiye hirya no hino mu bitendo twagiye dukora drone aho bazigurira natwe twazibona ntabwo ari gitangaza kuba ari abayifasha nuko na Kishasa nayo bayifasha yahisanagabisha bose bahise bagabisha ati bitera aho bizaza bituruka muri Kongo tuzabisangayo even na Kishasa Tshisekedi tuzagusangayo azironga udashobora kwicara ngo twemeranye ibiganiro ubwo ndashaka kubalansinga inkuru babandi bavuga ngo nkubitira mu ivi ngo one side bije nyuma yuko Tshisekedi yifuriza umwaka mushya abambasaderi bose urumva n'abahagarariye ibihugu byabo muri Kongo mu mahanga hirya no hino bari batana bavuga ati ngewe Antoine Felix Tshisekedi nka president wa Republika ya Kongo ni ngewe uzikoreshereza ibiganiro kandi abantu bose b'imitwe ndwana nabo yirinze kumeshoninga na M aravuga ati ntabwo bahawe ikaze mu biganiro they are not welcome mu biganiro nge nzakoresha exclusive by'abakongomani atahubwo n'abakatiwe ibihano n'inkiko entre parenthèse Joseph Kabila Colonel Nanga Matata Ponyo abose Sultani Makenga bose ngo bagomba kurangiza ibihano byabo ngo ubwo ngo baze vuba barangize n'ibihano byabo abakatiwe rwo gupfa babice gufungwa burundu bafungwe ubwo sindi kuvuga za nkuru za mugabo byumbaza abandi nuko rero bimeze ubwo urumva ko M nayo yasizamura urwego rwo gupeza Tshisekedi abantu bibukiza intambara zaberaga hano mu byaro Kivu Minembwe ngo Uvira ugasanga niho habaye zone of combat no atubungubu Kishasa Kindu Kisangani hose turaje tubishyire iherezo Tshisekedi ubwo urumva nawe iri kotse gitutu keni n'abadukurikira kugira ngo bibashe kwempoza Tshisekedi biri ku ntebe y'ibigana ariko hakaba ari amakuru mfite yo mu butasi keni Tshisekedi ngo arimo arakura amaye zahabu muri banki centrale yarazitwaye kera afite amakonte muri yo bita za paradis fiscaux muri leta zumwe z'Abarabu babonye ko neje ubundi yagiyeyo yego hose ngo yagiye adeparimo no kuvuga ngo muri Kongo hari ikintu cyane nepotisme wa muntu ukurikiriza segment zanjye uzabibona nawe ugenda ubiverifie Kongo ibamo amoko 450 ariko iyi beef irimo abantu baba kivusiye abakatange abo kwa Joseph Kabila na ba Joseph na ba Moise Katumbi n'abandi hakazamo n'abakasayi abakasayi orientale
no muri Kongo Centrale mu bice by'oruguru aho ba Kisekedi bakomoka. So ubwo bavugaga ati iki gihe cyari icyacu cyo kugira natwe dukurema yacu, bikaba bivuga ko Kisekedi arimo arashaka inzira neza yo kugenda agacaho. Kabe n'amakuru yuko Washington yohereje intumwa zidasanzwe kongera kureba gahunda ziri muri eneo yafashe, bareba n'ikibazo Kongo Kinshasa ifite. Ariko minongera mbibutsa ko Kongo Kinshasa rwose igiye kujya muri chaos buri side fatinde. Ariko impamvu Kisekedi yagiye adesova abantu benshi, afite ambition, hidden agenda yo gupushinga ngo ive mu birindiro afashe. Uko ibintu bimeze gutya rekene hari ibintu batibaza impamvu Kisekedi nawe aheza inguni mugani wa wundi akomeza kurwana akabeshya abantu ibintu by'ibiganiro. Kisekedi ntabwo yaje ari nka president w'abakongomani, yaje azanywe n'ababirigi bakore mu nyungu z'ababirigi n'abafaransa. Aba bose bafatanya nawe muri ibyo bihugu byose nicyo kiraka bariho. Ubwo nawe n'abafatanya bikorwa babo bakomeza kotsa igitutu ngo ikibazo gikemurwe mu mizi. Urabibona ikintu rero kibivuze niki, burya ahantu ifite hari okipe hafi 20% ya GDP ya Kongo. Yego ubwo byufashe nk'ikirombe cya Rubaya, nge mba ama statistique afatika, kiri hagati ya 15 na 30% ya cobalt na cuivre na colta y'isi. Niba cobalt ariko ubwo niyo cuivre n'ubundi bwo mu Gifaransa, colta n'amabuye mitererare bino bikorwamo amapare numerique gutyo bya pare numerique. Yego hagati ya 15 na 30% y'isi. Bikaba biri expected ko ngo bashobora kuba bakuramo ibihumbi birenga 900 by'amadolari buri kwezi muri biriya birombe. Marigere twihanganisha abantu baburiyemo babo ngo barenga 400 muri biriya birombe by'amabuye y'agaciro. Ntabwo nukeni nibisi amaso yerekeje ku mabuye y'agaciro, ikaba ifite igice kingana na 15% y'umutungo wa Kongo. Ubwo urumva ko Kinshasa nta kintu ishobora gukora idafite bice yafashe. Urumva nabira yagiye gusinya muri leta z'umwe z'Abarabu, bino yasinye muri Amerika, ushatse bavuga ko nka 40% biri muri eneo yafashe. Imaze gufata 25 karenga kwijana ya Kongo. Imaze gufata ahantu hangana n'abaturage barenga miliyoni 15. So ubwo urumva nayo ifite hafi 1/3 cya Kongo mu bintu by'umutungo n'ibiki, ahantu hari strategique. None nibwo bari gupezana. No kuvuga ngo Kinshasa none iri muri côté de faiblesse n'abadukurikira keni, kubera ko yari yiringiye air defense ngo ikomeye ngo irutiya basana bifite aba professionnels baba operateurs nabo barenze. None bari kubinetralizaho biri. None se ukambwira Kinshasa Kisekedi keni amaze kwegeza abantu bose bakoranaga nawe. Hari n'intumwa idasanzwe yajyaga imudiringira mu bintu bya Kinshasa, bya Angola, bya Nairobi, yamuvuye yagiye kujoininga biranavuga ko Joseph Moise Katumbi nawe agiye kujoininga So urumva ibibazo bya Kongo rero ni urusobe cyane, ariko bigahura nuko ifatanyije na Kinshasa. Urumva bafite ahantu isi ikeneye, ifite naho Kinshasa gisigaranye isi irahakeneye mu bya ibyo bita transition énergétique, ukora pa batterie électronique isi hose amaso naho, kesa swa baradiringa, kesa swa Kinshasa baradiringa. None ikaba ifite ibintu abantu bakeneye amarizavu ya oro. Banki Centrale nyinshi ku isi ubu ngubu zikeneye oro kuzisimbuza amadolari. Urabibona? Urumva programu y'isi gukoresha robot, bino byose gukoresha ibintu bya AI byose bizakorwa mu bintu biri muri Kongo. Ubwo rero isi amaso vision yayo programu yayo muri Kongo, kesa swa abashinwa, kesa swa Leta z'Ubumwe za Amerika, yaba n'abanyaburayi. Ubwo no kuvuga ngo ni guerre safe. Ubu tugiye kubona intambara itarangira rwose, nta na gahunda. None haje muri no version Monesco iraza ngo irafasha ngo kureba gahenge ko kubahirizwa muri Uvira. Nyuma aho internet bayikuyeho minembwa abantu Kinshasa yarabishe abatema amadrone naho gutabara kugeza naho agiye yavuze ati none niba ngombwa turasubira Uvira.
urumva yego n'ubu ngubu abapolisi bo muri Kinshasa bagiye muri eneo za Uvira, ariko ureba iyo ugiye kubalansinga en realite mu kuri Keni ushyize mu kuri ubona ko regime ya Kinshasa iri affaibli. Tshisekedi yacanzemo amakarisita yose byaranze, none ubwo ibitero byagiye mu mujyi ubucopi cyoba ni cyose na Kinshasa nuko ubwabyo numva hari ikintu gituritse hari bose baziruka. Kinshasa ubwo Tshisekedi ubwo niyangora cyakerekeza mu Bubiligi, ariko ndabona nanone iramutse ifashe nyine ubutegetsi buhirime kuzabistabiliza nabwo biragoye, kuko iyi sosiyete yo muri Kongo yabaye fracture bresse. Nuvuga ngo harimo theorie de complot, harimo abapro faci hakaba n'abapro yego. Ariko kino gice cya Kisangani kuri ya airport ya Kisangani uzi neza ko ari hantu hagiye hagurikira amadrone menshi ayibishe ba makanika, yari indiri y'ikibuga cy'indege cyakoreshwaga n'abamercenaires kugira ngo bagabe ibitero muri za Uvira, mu Minembwe, mu bice intare zasambwe bari baherereyemo. Kuba rero bagabye ibitero drone 8 zikanahitinga target, izo n'imbaraga z'intare zasambwe. Bakanabwira Tshisekedi iyo tekinoloji ndetse ubwirinzi bw'ikirere byavuga afite yiratana ko nta kintu bivuze. Bakanavuga ati rero na Kinshasa no kwa twahagera ni ibintu byoroshye, ahubwo atekereza avuga ati intare zasambwe ko arataberekezayo bahita bafata ya Uvira bakomeze baje za Kisangani, bakomeza na za Karimi, bakomeza za Kisangani, cyangwa n'ubundi ibintu babikoze kugira ngo bakange Tshisekedi nimba ari proposal ikatari kora ko bari mu biganiro abashe kuba yakumva, cyase naze kuza gushyira imbere ibijyanye n'intambara. Kora ko nagiye ko yerekeje muri Leta za Amerika, niki kintu kiri buze kuza kurikira bwekeze muri Leta za Amerika, yari mu Barabu, aho hose n'ahantu bagenda akora amadiru ndetse abashaka n'ibikoresho kugira ngo ariko ko yakwirwana. Ese Black Water yo wari kiri gufasha Tshisekedi byo bimeze gute? Rega Keni, ibi bintu ntabwo Tshisekedi agifite, ari kiri muri position de force, nta mbaraga gifite. So ubitewe n'uburyo ki ntabwo wafunga abajenerali bangana kuriya, nta barwanya afite. Dushobora gupeza muri situation none udafite abarwanya. Bazambwira abarwanya afite nabahe, n'abantu nawe ari kurwanisha nabo ntibafatika. Erega Keni, Kongo uburyo yubatsemo n'abantu benda abantu bayizi, iyo muri Kongo bari kubagabaho ibitero uri seriye, uri wiyemeje, uri muri position, iraguhunga iriruka. Iriruka. Ukuntu igiye gukora ntabwo wavuga ngo izarwana ngo intara ku yindi ntara 20 na zingaye zisigaye 25 nenye, ntabwo ariko Kongo bayifata. Kongo ni Goma, ni Ukavu, ni Kisangani nyine abo muri Copo za Kindu, ni Kinshasa. Impamvu mutabona n'ibitero byerekeza Katanga by'ibyabo barabizi. Katanga nta n'ikibazo ipfa na kirika ibi bice bya za Karimi hari n'izo ngabo z'i Burundi n'izo za Tanzania, ariko nazo ubwo ni region n'ibintu biri geostrategique na dissuasion, ariko ntabwo bashobora gupeza kino n'ikibazo cy'abakongomani ubwabo. Nuvuga ngo niba drone zitangiye kubita mu miji ikomeye, ejo bundi Kinshasa urajya kumva umve ndiri ku kibuga cy'indege njiri bagicaki, dore kugenda bafata point strategique. Nuvuga ngo ibitero bya bigiye kujya biba ahantu hari commande poste za FARDC, nkuko FARDC nayo yatumaga amadrone mu ma point strategique n'ahantu habitse intwaro za no kubyanya bitorezamo nabo bafite ibikoresho. So urumva naje muri phase yo kwishyura Kinshasa ibyo yagize gute, ibyo yayikoreye. Hari ikintu Kinshasa faci yibeshyeho, yagiye ajya mu bintu bya diplomasi, atanga ruswa, agakora ingendo nyinshi, ariko bakamureba bagasanga force yawe hagaze gute. Marigara bino bihugu binini Keni, za Mali, Burkina Faso, Niger, ibyo bihugu binini Nigeria, ni ibihugu kubimanaging 100% udafite ingabo, nawe ingabo zitakwiyumvamo biba bigoye. Buri ibintu bya Kongo byapfire mu ngabo Keni, nta objectif politique Tshisekedi ashobora kugeraho. Ibyo byo kuvuga ngo afite abacanshuro nta gihe atabazanye, bara n'abacuruzi atarunga ubumwe bw'abakongomani, ntabwo bipfa gushama. No wese waba udakuvuga rumwe na Joseph Moise Katumbi, Matata Ponyo,
aba bose n'uyu wari watsindiye kuba perezida bakamuha amajwi Martin Fayulu, Joseph Kabila, abo bose hari abantu benshi cyane, Senko mutaruvuga rumwe, ba Musenyeri Nkore niba ari Nkore, urumva bano ni benshi cyane, societe civile ubwabyo amashyaka menshi barayigijeyo, abandi bafunzwe, abatavuga rumwe nabo ntabwo wakubaka muri division Kenya. Nta kintu ushobora kugeraho udashyigikiye ubumwe bw'abaturage ngo mujye no mu biganiro musasa inzobe. Yego, ariko ibitero urumva byari bimaze iminsi igera ku itariki 22 z'ukwezi gushize, nuko ibitero byari bikomeje, ndetse amakuru agiye akwirakwira bati Poezero twayifashe mu Minembwe, twahabohoje n'ibindi byose. Abari mu Minembwe ngo byarangiye, babonye ubwirinzi bw'ikirere, noneho ubu bameze neza kurushaho. Oya, ngiye icyo mbizaniye barabizi ko nakunda no kubigarukaho cyane, kuko ntawe utabizi, kenshi ibi byako nta muntu utabizi. Icyo ngiye nari mbazaniye ni uko ubu ngubu ibitero bya M byahinduye verisiyo, bigiye kujya mu mijyi ikomeye, nk'uko Goma yafashwe ibintu bigahungabana. Urebye pura strategy bayihinduye, kuko M yasaga nk'iyanserikira region d'influence yayo, kugira ngo iyo proposal y'ibiganiro babijyemo, donc regime ihinduke biciye mu biganiro. None Kinshasa, Kisekedi yagiye atanga kitu kidoga hose, avuga ati maybe ababirigi, abafaransa, kuko yanatangaje ko abafaransa n'ababirigi ngo bazaba bari muri ibyo biganiro, ngo nk'abahuza nabo. Urumva yaraje kubyimikamo nanone, se ugahuza ibigiye kubera Kinshasa, ibyabaye byo proposal zangora zaferinze, niza sanisite ejo bundi bavugaga ngo position nayo ngo bajye muri South Africa, Tabombe kiyabihamagaye bigasubikwa, Kisegeda akabica amazi, ukabihuza n'ibya Doha, ukabihuza n'ibya Washington, Kinshasa, Kigali. Nuvuga ngo Kisekedi we ibi bintu yabyemeraga, ariko afite ikarita y'amacenga. So nibwo bavuze ati ritangazo, ntabwo abavugizi abayobozi batatu ku rwego rwa politike bihura n'ibyo Sultani Makenga General Major yatangaje, avuga ati ubu ngubu intambara igiye kugaruka bundi bushya, kandi turawurukira Kinshasa. Ukuntu bimeze rero, strategy iroroshye. Kindu Kinshasa, icyambu cya Matadi tayari gahunda ikabiciye muko Katanga, n'ubundi izo opposition nyinshi no zituruka. Naho kwirirwa biziringa ngo uvira hari hasi, ntabwo umenya ko ari icyaba. Kubita Kinshasa ku kibuga cy'indege, ujaminge GPS, drone zivuza ubuhuha, Kisekedi ananirwe kusohoka mu gihugu, ubwo bahite bajya rero mu mishyikirano. Yego, ariko nagiye mbona amakuru amadrone, ibibuga by'indege n'amaerodrome, urumva n'ibigo bya gisirikare n'ubiko bw'intwaro za gisirikare n'imihanda iri strategique, nuko Kongo ifatwa. Kongo n'ibibuga by'indege, utubuga tw'indege duto, ibigo bya gisirikare, urumva naho bafata ububiko bw'ibikoresho bya gisirikare. Kongo iba yafashwe, siko nta muturage ujya kurwana hariya. Kongo ko nta guerre civile, uretse ko ari byo Kisekedi yari yazanye, yemvoruvingamo yishu ya Wazalendo n'izindi ngabo bahaga ibikoresho kugira ngo ibe guerre civile. Kongo urabizi ko abagore b'abasirikare n'abana babana mu bigo, barara baganira ati se dadi tujye gupfira muri iki gihugu kinini, kandi ari kinini, ubu ngubu aba bantu babarasa, mwaretse tukigendera. Ubu copa abaturage batangiye no guhunga, abasirikare n'abagore babo n'abana babo. Nta muntu Kongo ntabwo warwana igihugu kinini Kenya, urwana n'ikisi. Ntabwo buriya muri kamera yabo bakunda kurwana, ntabwo ashyigikiwe, ntari gukura amaye. Rero nubwo gahunda nyine nuko zimeze, n'umuhungu we n'umuryango we, ano madiro yari gusinya ntabwo abantu bari kumenya icyo bisobanuye. Bari kubikamo amadeni Kongo, numva bari kugera kuri pressure ya Kisekedi, bakamukubita udufaranga ngo imbunda ngo amadrone, bikitwa ko ari nk'inguzanyo, kubera za gahunda nakweretse hejuru. Kongo buri muntu akeneye imari ya Kongo, kesaswa yaba n'itsinda yaba undi wese azishyura amafaranga, kuko ari gufatwa mu izina rya leta. Sizi iki kintu niba batajya babibona, aba bose bazaza bishyuza uko leta ivuyeho amadeni iyayibanjirije yafashe irongera ikayishyura. Nkaba mbona ko Kongo inje muri faze y'ibibazo bitarangira.
yego ariko urumva abantu bo mu Minembwe barafite network nabo babasha kujaminga amadrone ya Kisekedi ariko bikarangira hitinze target. Ariko nabone ndiye tanibaza mvuga ni abarundi babaye deployed muri abice bya za Fizi, abarundi babaye deployed mu bice bitandukanye za Kareme n'ahandi hose, abarundi bongera gukubitwa none baraza kubyifata mu gute se abarundi uruhare rwabo barimo barafasha Kisekedi, hari ikintu bari kumufasha urabibona gute? oya abarundi ngiye sinzi niba muba mubyanaliza gute. Abarundi bari muri Kongo nk'akazi, ubu fagitire iri kwiyandika ntabwo mubibona, umubare w'ingabo ziriyo, ibikoresho, ubu se barundi barimo arabara fagitire. Kesa swayemu izatsinda, kesa swa Kisekedi cyangwa indi regime izajyaho izishyura leta y'u Burundi, wenda bizamara igihe kinini, cyangwa Burundi bugira impamvu zo kuguma muri Kongo zaho vira igice kimwe zicukurira zivuga ati turishyura fagitire tarishyura. Ntabwo uzi ibibazo niyo mpamvu se wabonye za Zimbabwe zitakigaruka nangora muri Kongo, nuba amayindaminite yo mu 1998 ntabwo araboneka. Urabizi Buganda ibibazo bwateje hano Kitona bayo kugwishyuza miliyoni 145 z'amadolari, bamaze kwishyura miliyoni zitageze no muri 30. Nuko Kongo imeze nyine. Ubu Kongo igeze kugiye buri muntu wese yabaye depressed, buri abarundi bagize amahirwe, ngiye mbyita amahirwe yo kubona impamvu muri Kongo. Question ebyiri ari amafaranga ntabwo bayishyurwa mu buryo buri automatique, ntabwo azira rimwe kuri konti, ariko barabara umubare w'abasirikare, ibikoresho bakoresheje muri ya mission, ubwo leta izajya izabishyura nka leta nyine. Kongo nakubwiye ko ari imari, Kongo bari yo mu nyungu z'abarundi, ntabwo bari mu nyungu z'abakongomani cyangwa leta ya Kongo. Nese urambwira Ububirigi burajwe ushinga n'Ubufaransa ibibazo bya Kongo, ariko fagitire ziri kwiyandika. Leta zimwe z'abarabira kontra basinyanye ya miliyari hafi 200 z'amadolari, miliyoni hafi miliyari 2 z'amadolari kuri produits zirenga 6,000. Nuko Kongo imeze nyine. Abo nawe ufite gahunda wagenda mugasinya na deal nawe na Kisekedi. Niba ari utudrone tw'utuvajo nibabonye dushyashya. Yego hari amakuru yagiye aramuka mu gitondo bavuga ati abantu baherereye ku mipaka barinze imipaka y'igihugu cy'u Burundi ngo abantu bahuye n'ibibazo bikomeye cyane ngo banashimuswe. Nuko kibimenya se. Ubwo byagenze gute? Cyase impamvu yabariye. Ni strategie militaire nyine. Mu ntambara habamo utuntu twinshi cyane. Habamo twinshi cyane. Uburundi buriyo ku nyungu zabo z'u Burundi kuri fagitire, ntabwo ari ubugira neza. Erega hari ibintu muri iminsi musigaye mwitiranya, nkabona abantu bazanamo santima nyinshi. Mwapfa muri igihumbi, mwapfa muri 10,000, ubwo muma mupfuye kuri gahunda y'igihugu nyine. Icyambwa nuko mutamubaye nyama ya bure. Fagitire nyine bizishyurwa, nta yindi choice. Nyine nuko kubashimuta nagiye batabashimuse, hari n'abadizatinga. Zazo zose ni strategie militaire kugira ngo bigaruke kuri regime y'u Burundi, bavuge ske iyi mission ko yabaye impossible, turakomeza kwa advancinga badusubiza inyuma dutakaza tubara fagitire gusa. None se abo turwana nabo ko muri ayo bazatwishyura fagitire, ukasana ni ikibazo. Kuko kuva bariyo nubwo batabivugisha ukuri, abarundi kuba bariyo ntabwo amafaranga yose bari kuyabona, ni leta yabisinye. Ariko nabo bakabiprofita kuri gahunda ya Red Tabara no kumva ngo igihugu yo kiri muri Kongo kikicukurira, nayo na avantage. Kandi ntabwo Kongo yasesa no masezerano itarishyura amafaranga yose. None itegereje Kinshasa ko izatsindwa ivuge ko yahombye, nyine bayihombeje. Burundi bwo buzishyuza muse bararwanaga, ni imanza zitarangira. Je nkambona Burundi bwabo buhagaritse bukishyuzayo bugezemo, cyane bwo bugatomora bugataka gace twaragafashe kubera fagitire cyangwa ibintu ABC. Kuko Burundi barabizi ntibapeza ku kibazo cyako, nabo barabibonye rega. Keni barabibonye guhera hano za Rumangabo, barabibonye Sake, barabibonye Goma, Ukavu na Uvira, barabibonye kugeza aho bakoze returu. Ubwo nta kintu batabonye nabo kuri situation, kandi abarundi nabo barabizi. Nese hano hananiwe za Zimbabwe, hano ngo ratinye kuza, urabibona. Brakota bariya cyangwa bano bacashuro bose bari mu kazi, nta kindi bakora, bari mu kazi. Ariko se bavuga ko bamaze gupfa banga, haruri front line gufata kuri telecommande kuri wireless ukagurutsa ka drone wihishe,
bakakubita 5,000 by'idolari hoteli aribo bayishyura n'ibiki n'ibiryo. Iwabo se muri Romania barayibona cyangwa muri Colombia, ahubwo babumva ino ntambara yakomeza. Yego, tugaragara ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cya Melchior Sindadaye. Ubundi kiriya kibuga cy'indege cyo nikiramuka gikoresha nk'uko Kisangani byari bimeze, Burundi bo ntibashobora kwisanga mu byago, ugasanga n'ubundi ikibuga cy'indege cya Bujumbura nacyo kirarashwe. Mu byo iva Uvira nabyo bari babyumvikanyeho, kandi ikibuga cya Bujumbura bafite experience mu kurasa Kamanyora. Mu kurasa Kamanyora byateje feedback yuko imanuka rwose Sange, Ruvunge, Uvira, ikamanuka Plaine de Ruzizi, aho hose babonye ikintu cyasubije mu Cibitoki, hafi yo mu ntuza, hafi hano yo mu Kidage, niba ari mu Kidage, i Bujumbura, Cibitoki. Barabizi bo, experience barayifite, ko n'ubundi deployment muri NOM yari irimo n'ikindu, niho baberaga imyitozo n'abainstructor b'Ababiligi n'abandi, n'indi logistique iri ku kibuga cy'indege Bujumbura, uretse ko amakuru ufite by'Ibujumbura bagiye babyegeza hirya. Ikibuga cy'indege cy'Ibujumbura barakijaminze ejo bundi, mwarabyumvishe, n'izindi speculation zabaye ngo bajaminze ngo Rwandeya uko bayazana kerero, ariko twe twabibonye bavuga ngo ikibuga cya Bujumbura ntabwo kiri safe, kuko bamaze kubona ko i Burundi babakwegera iya ntambara yo muri Kongo byabagiraho ingaruka cyane, guhagurutsa ibitero by'amadrone biva i Burundi Bujumbura cyangwa hariho hose. Principe nuko mubisubiza ibitero aho byaje bituruka. Ntabwo Bujumbura, ntabwo Gitega yazana complaint ivuga ngo Emiri kuyirasa ngo cyangwa n'u Rwanda ruri kuyirasa, ngo urumva ngo bavogere imbibi. Nuvuga ngo malgré n'ubwo Burundi bufasha Kongo mu masezerano, nta hantu harimo muri close ko hari ibitero bizajya biva Gitega Bujumbura ngo bize kurasa muri mu inzira karengane hano Masisi, cyabirasa ahantu hose aho hafashwe na M, ahagenzurwa na M. Ubwo M nayo itangira ishora amatangazo ivuga ngo ubwo ibitero tuzabisubiza aho byaje bituruka. Imbunda y'Umusada ari Cibitoki ntabwo bayizi, erega byo plan bari bayifite. Imbunda y'Umusada irasaga Cibitoki, irasa hano Kamanyora uko birateganye, nabo bakayisubiza bakavuga ngo n'u Rwanda rwabarashe. Uvira nayo ikabirafashwe, hakaba yegeregere nyinshi, M igahita yisubira mu birindiro byayo kilometero hafi 40-35. Then after bongeye bagize gute, bagarutse muri yegeregere muri amashamburi, nubundi wagutsinze naho yagiye. Are realite keni M nagiye mbibereka ku makuru ufite, bafite bari bien organisé, bien planifié, bafite umutwe wa politique uhagaze neza n'uwabarwanyi uhagaze neza. Ibyo bintu bibiri birunganirana, ariko umunwa gusa muri Afrika toki gusa, toki nta yakugeza. Erega biri bijya gusa, murebe muri Sudani Khartoum ntuzari yarayifashe RSF igice kimwe kinini, indege zimaze hafi imyaka 2 zitarandinga, RSF yisubirira inyuma irahabasigira. Urumva baragaruka barikina n'iki ngo yarabasahuye, ariko iracyafite ibice binini cyane igenzura nayo. Iyi ntambara kubera ko ubona irimo n'ubukungu n'impamvu z'ubukungu, kandi no ntambara ubona ijyana n'ibintu by'ikirere Kenya defense, nkuba nibacisha sitangiye kwiringira gukoresha amadrone, naye mikaba yafite ku ma device arenza yabo. Ubwo ni bunda ni kubunda, ntibibatungure na cisha samumvishe ku kibuga cy'indege cya Njiri haguye nka drone nk'icumi, tension itizamuka. Katanga barabwete ibyacu tuzata tubishyiraho umufuniko, ntabwo twe turi enemy ba M rwose mu byumve, ni mu Rwanda kuri ibyo bice twe usiri turayizi. Butageti ni Kisangani na Kishasa, mu gihe M ariko nayo kuko yabonye kubiganira itabirimo cyangwa condition Kishasa yashyizeho bidahura, ubwira komeza gahunda y'intambara ku biganiro ntibireba, ntabwo bayitumiyemo. None ugasanga Kisekedi yashaka kudeviya umugambi uhari kugira ngo bavuge abariyo bita dialogue monocrore cyangwa se unilaterale, cyangwa gukina politique de chaise vide. Bivuze iki kene? Wowe hitamo abantu bazaza mu biganiro bakitwa ko ngo bahagareye igihugu. Buriya ko nk'ukuntu imeze buri gice cyajemo division,
ari mu bihaye Imana harimo abaprofaci n'abapro M. Nicyo kibazo Kongo rega banze kuba divise. Ese babivugishije ukuri Kene. Balkanization yatangiye kera no kuva ku bwa Patrice Emery Lumumba, ababirigi bayisiga imeze kuri iri ifitemo fayi. Ega Kongo irimo icyuho sinzi ba mutabibona. Ni gute igihugu kigira ba guverineri b'intara bafite n'aba depite b'intara, bakagira guverinoma centrale, ariko ugasanga ntabwo bahabwa uburenganzira bwo kwempoza no gufata ibyemezo. Nk'ubu Kisekedi ikora ibinata yiremereye n'ibintu adashoboye ashaka iki. Ni ikibazo gikomeye cyane. Guhamagaza abaguverineri bizi ntara bose, abapro n'abanti bose bagafata umwanzuro wagashaka kubitwara mu kwaha kwe. Nose Kene Afrika ikibazo dufite umuperezida ashaka kwikorera ibintu byose. Kisekedi nari mu baregwa afitanye ibibazo nabo ngo azayobora ibiganiro, ubwo se azabiyobora gute? Yego biragoye cyane.